السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کہانیاں پھولیں دیوان واجہ مروجی شمار ایک قصے سنائے نا. قصہ یہ پیمے کیا روشی جنینی چوتی لوگا درات کو پی کار یا چارتی لوگ دیمنے مگا سہ مردم نشتہ چو شر مردمن چو خانوادیں چھ سلام دا شمائے دا نشتے گشتی ماں نشتگیں دا ماں شدیگیں نشتگیں کہ ماں یکی ہمارا چنڈی نگن بدا جنینا در رہے ہیں کہ شما بیائے لوگا اما مستری مردمہ در رہے ہیں کہ تی لوگا مردی نہ گوشتی ما نیا آئیں تی مردی کجاش تو اسی مردی شتا کارا اسی ما نیا ما کدی که اسی شپا که اسی ما نشتے دارو دی کئی گوڑ ما کائیں جنینا گوشار رہے جنین شد تو تی لوگا مردک شپاعت کو جنینا گو بیک و دا سی مردم نشتا من گوشتا بیائے بلی سی مردم نیاد که گا گوشتی تی مرد لوگا مردی نیما نیا آئیں گوشتی برو توارکم بلی بیایا جنین شو گوشتی که بیائے لوگا گوشتی ما سی کسی گوشتی ہر سے بیا گوشتی نا ما سی کس نیا آئیں ما سی کسا یک کی کائیں گوشتی که گوشتی یکی نام دیمتن یکی نام مالن یکی کامیابی یکی اخلاق انسانیت تو یکی اختیار کا ہما کہتے ہیں پدا تارشو لوگا مردی وقت بیاکشن یکی نام کامیابن یکی مالن یکی نام اخلاق انسانیت اخلاق کجامی لوٹے مرد ہوگا کہ تبر مالا بگش مال کہتی دروچ چیز میں دستا کہ او جنین ہوگا نا کامیابی کے مردمہ بھی گڑ مردم دنیا تو کا دراہیں کاراں کا اشانی نشاری نشتگت ہمیں جنین مردین نشارت ہوگا نہ مال نہ کامیابی اخلاق انسانیت اما اخلاق انسانیت کے لوگ تو کا لوگ تو کا رند درو چیز کہتی جنین پدا شت گشتی شار نے ماں اختیار کرنے یہ موافقت بھی تھا جنین ہوگا بلے اما اخلاق انسانیت اما ولی گوشتی ماں اخلاق انسانیت گوشتی بیا یہ پادات کا دوئیں رندہ پادات کا جنینہ تر رائے کہ اما اخلاق والا لوٹا اما اخلاق انسانیت ہی آستے ہیں ورشہ در رہے ہیں گوشتی بچا آجا کہ اخلاق روتے یا لوگ تو کا وہ لوگ تو کا مال ہم کہتو اور لوگ کا کامیابی ہم کہتے ہیں اسے بورتن لوگا ورنگ مرجدہ تھا وجہ دنیا تو کا اخلاق انسانیت خوش زبانی خوش اخلاقی دراہیں چیزاں کسب کا کاری لوگ تو کا ہما شہر تو کا ہما بازار تو کا کاری تھے منتوار وجہ میں